Kapitang Inteng! Intan ba daw? Inta makichinda. Ha? Kasta ti suot mo? Kasla mapan ka makipartay? Wala. Adda nga rod badok. Akasto, di suot ka. Day tatay in-order mo manen iti online? Wan ba daw? Napintasan niya. Ay, order ka lagat niya order. Gastos ka, gastos. Iso nga rod nga agtrab-trabaho ta. Tapno magatang tati kayat ta. Abay, agtrab-trabaho kaya. Kahit saan mait, siyaklaang mo tagtrab-trabaho. Tayong baglagin at agsasaron na ti pagkwartaak ita. Iso nga rod asay saya atem ti trabaho. Tapno mayat ti record mo. Kat alaan da kan tumanan. Wano saan, irekomendada ka iti sa balay. Wen mait, kasta mo tiraramiday. Nalakit din, inta makichinda. Tagumatang ta iti na imas asidaan. Nagpintas di bestida ni Marituyang Maribanang. Kursunadak tay kulor na. Kulor asol nga adda sabong-sabong na. Di mayat. Kanayon nga agorder iti online. Isu nga awan lakit at dagsar nga motorsiklo iti batog ti balayda amang itulod iti order na. Ay, adda nga rod kwartada. Di gatang ba't agatang? Hangam siyak maray. Jak maaramid ti kasta. Apay ngay. Jak kayat ti gastos. Ngamen, agururno ngak. Agor-ornong ka. Wen, maray. Agururno ngak para iti panagbakit kunto. Ngamen, awam maasawak akabinulig kunto into nagkapsotak. Kat? Agurno ngak tap na dan tumayat amang iwan kanyak no agkapsutak. Sa bagay Ay, sino nga iti mga iwantukan ka no bilang? May sakadag iti kakaanak wano apo kasjay. Sa bagay Iso nga agurno ngak tapno adalat tamanamnama amaaramat. Ngamen no awan kwartak. Patsyam nga damayat amang iwan kanyak no bumaketak. Wen anya. Iso na say-saya at matlaang no adalat ta kwartak. Wen anya. Ay, kastaman mat ti aramidan mi kan ni Inteng. Agurnong kami mat. Tapno inton agkapsot kami. Addan to si dadaan agastusen may. Wen amare, day tati kasayaatan. Ti agurnong, tapno addan to si dadaan agastusen. Inton agkapsot tayaw. Naa, talo at kinilas manenday ta ginatang mau. Wan ba daw? Nagpipintas at chinilas. Saan abas at chinilas day tawi? Tamabalin pa'y nga usaran amapan makimisa. Ha? Makimis-misa ka ayamay. Kahit makimisa tantua. Mala, agawin tan. No, nagatang ta amin na nagagatangain. Kaya't kontagin na. Ay, aguray ka. Ha? Gumatangak pa'y gayam iti palda. Manain. Wan, gumatangak pa'y iti paldak sakbay nga agawid ta. Nagadumot ang deta ginatgatang yaw, tataba daw, nanatuyang. Wen nga raw. Ay! Sikan ati adda kwarta na kwaraw. Bagmanta do ti kwarta yaw. Ado Malaki din ko araw. Pagkati mo ang dagiti ginatang bay, ta isimpam di ta tricycle mo, ta intayaw. Arigla daw, tataba daw. Arkila endakan, tapno dua kami laang kinibadong ko nga ilugan mo. Arigla daw, nanatuyang. Inteng, saan tan agumatang iti kawusta? Sana balay, tanagadumot tan tibado ta. Wait. Nagado. Ay, di tamat mapagigiddan nga isuot. Isumat. Apay ay ha. Nasken ngamin anayunan tati urnong ta ije bangko, Inteng. Aha. Nasken abinulan nga adda ibangkuta, nga uray basit laeng. Ay, apay ay ha. Naamiris ko ngamin tay nako na ni Marikwanang. Anasken nga agurnong tayaw, tapno adda aramaten tayo inton agkapsot tayaw. Ay, un. Gusto launay day tangay bagana.
Isu amanipod ita, inteng. Agi bangkuta, iti binulan. Bala, aramiden ta dayta banak. Tapagsayaatan tamit. At po yung tibayan ko itinautang ko iti kalman akape kan asukar. Nanakwanang. Agyaman na, kwarog. Mabalin mo lang tati umutang. Uray tagbayad ka maadagos. Thank you. Agor, ne. Apay deta tissue mo? Napisang mo deta cooler na. Nga raw, daan nga minain. Akat gumatang kay ti baro Sanan, nagado ti t-shirt ka. Kan daitak la day tao ayusan. Sa bagay Anwak nga itinagado a t-shirt. Tigatang ka, ibang kuklangan. No kasta, agor ornong kamay. Una, tapno addan to aramatak inton lumakayak. Ang mabayag pa'y dayta. Uray basit-basit lang mo ti ibang bangkaw. Saan kumot nga ibang ko ti amin na matgadak. Tagibat-bati akmat iti pang taraon ka. Wen, kwarog, dayta timayat. Agurnong ka, tapno inton lumakay ka. Adi kan makatrabaho, de addan to namnama mapangalaam iti gastusam. Una na, napanunot ko daytan. Iso nga aguro-urno nga kaon. Nagbasit ba't dayta inapoy mo, kwarog? Siyempre, agmay-maysa nga raw. Di ba sitiin lotaw? Tasayang mo't anong mabanglays. Kan maysa, talagang agtip-tipida kaon. Tapay mo't. Una, taguro-urno nga iti para iti panaglakay ikaw. Ay, Unang kail, pampanunutak nga main. Kasano akto nga ta, inton jakon kabalan ti agtrabahaw. Di agbisinak taon. kat agibang ko ka. Unang kail. Nasayat dayta na panunot mo ka anakan. Tauray ni antim abana kat agur-urnong may. Agtip-tipid. San agastadura? Una ang kail, itata na pigsa tayo pa'y, nasken nga agurnong tayaw. Tapno addan to kwarta tayaw, into nagkapsot tayaw. Alang kail, mangan kan, agkilaban kalat na. Ano sa munday tanatda si dain? Ay, saanin. Kababayin mo't kan ka. Kat nagtip-tipid ka. Alakit din ang kail, mangan kalat na. Okay lang. Sige man nga raw ka anakan. Ay, mabisinak. San pa'y ngamin anak kaluto ni antim abana? Aday tan ni Marituyang, Marikwanang. Umayon, dito'y tersenam. Baybay amlat ta. Sigurado nga umay manan agpasikat dayta. Kita ti daster na. Orange. Ne. Huwag nga raw. Itala makitak dayta adaster na. Ne. Kabarbaron samay. Hello, mga kumaray! Hello, matkan kamaray. Anyat gatangam. Awan matkit day, maray. Nalagip ko lang ti umay dito'y tersinam. Day, kabarbaro day ta duster kan tsinelas mo Wan, maray. Dayto'y duster kaw, agbalor iti 250. At tag price na dito'y likaw. Oray kita, maray. Kayat mo asawan. Di mo pa inlabas, akbay nga insuot mo. Sanun? Kahanday ta tsinelas mo. Kabarbaraw. Agbalor day ta iti 320, maray. Aya. Naa. Dayta ti umay mo ipakita kada kamay, maray. Una, da kayo nga'y. Awan pa'y makita kabaro adastoryaw. Nagadun ti bado, may. San ka day, maribanan? Wen, maray. Adu pa'y ti iduldulin ko ang nagpipintas abistinak Duster, ganda dumapay. Oray siya ka. Kan may sa. Diyak kayatan tag gastos ita. No saan nga importante. Importante mo't dagitaw. Sa bagay, manumot nga mintikawus mo, Marituyang. Iso nga agkaragatang ka, itikawus mo. Di mo labsan tag gastos, Marituyang.
Agurnong kakidday para iti panaglakay kan panagbakityaw kan ni kabadong. Anya, Husto ni Marikwanag, Marituyang. Agurnong kayo kitday para iti panagkapsot yaw. Pudnumot nga mintin ako na dagiti kumarem. Anas kanya gurnong ta. oho, apal dala day ta kanya. Iso akasta ti bagbagada. Sa nga ribo lahing ti karga ti bangko ta. Iso anas kan anayunan ta. Anya nga iti urnungan ta. Kat igatang tamot iti kasapulan ta. Agtipid ka nga min Di ka gasto sa gastaws. Ay na ba daw, kabayatan asibibiyag ta. Gatangan ta ti kayat ta gatangan. Adula amin day tagur urnong. Imutam la ti bagbaghem. Sige nga raw. Agtrabaho ka para iti kwartam. Agtrabaho agmat para iti kwartak. Tasyak, kayat kau ti agurnaong. Anya! Wana. Tasi ka, day talagas gastos ti ambawm. Iso aman ipod ita, kwartam ti kwartam, ta kwartak ti kwartak. Heh, makamukan no di ka agurnaong. Maray! Marikwanang, Apay, gumatang ka iti lakok anatang. Apit ko na itaw eh. aya! Nay, imbagman ta dapit mau kabadong. Anya ngay day ta natang mau. Pichay, mare. Sige, gulpi kaun. Gatangag iti presyom. Imbag lang ay lakok ni Titersenak. Sige, maray. Gulpiyam nga rodain. Maudi daytan anaapit kaw. Tajay mo na, impan kon ijay ilay. Aya, Alang nga rodain, maray. Gulpiyam mo. Ta isupay nga inayon ko iti ornong kaw. nay, agururnong kamay. Ay katuwan, maray. Kasapulan Tanay, saan tayo mat nga umububeng, no dikit lumaklakay kan bumakbakit tayon. Una, husto launay ta imbagam. Nalangaro din, mano ti bayad day ta natang mau, ta ikashkon. Manumot nga iti ornong yun iti bangkaw, angkal. Ay, basit pa laeng. Ure basait, basta manay nayunan, dumakal tulat ta. Oh, adto ti pagpalami istayo. Buko Diyos. Imay nangtad nila kay bastikat di tadaya. Para mananak kano iti buko da. Na, apay ngay. Keras na kan samay, banang. Sumardeng ka man inteng. Nuan niya la di tanti sasawam. Sa bagay, napintas ka pailangan tay. Iso nga kraskin kanila kay baste. Ay, iba ka man tagpay subanang. Keras mo kadimot nila kay Basti. Ay sumardeng kayon. Tama nga no pati pagturungan da ito'y. No di kay pailag sardang. Uy, Ah. kung kunaklangan tay. Uresyak. Ay, alagarod. Agpalamis tayo pa'y. Pudnuan tay. Napintas ka pailangan nga uray bumakit kan. Kahit sa anak amas daaw, no adalat ta agkrasken ka. Na napintas ka. Antay, umisam ka lang. Tapno malapdan ti kurtirtirupam. Un ba nang? Isim, umisim ka man biyag ko. Yeah! Ay unay kayon nga agulitan. Kasta. Umisim taya. Tapno di tay daras abumakit. Kan lumakay. Ay ba daw, awan kwarta kaun. Ikanak. Awan maitid ko kin ka. Tahanapan ko imbang kaw. Manggad ka tapno dakwartam. Napan ko nga rod mat imbang kaw. Nang lukatak iti kabukbukudak. Ta sabalikan ka, sabali mat kanya. Ha? Una, kanya-kanya ta iti urnong ba daw? Mala, nasayahat no kasta. Tinas kain, agurnong ka para iti future mo. Anya aputor! Future! Kaya naasawain masakbayan. Gets mo? Ha? Aggagit ka itan tuyang. Tapno adalat ta maibang kaum. Nakakupi na kaun violate. Sige, ana na. Siyang kunti mang silupain. Violet. Adda ka di makan ijay kusinam. Ha? Mabisinak nga minang ka. Sigurado nga awan makan ijay balay. Nagswerte ka, nana. Tatangdanan ka lang arudan, pakanin ka pa'y. Awan mat kasta tulagan ta.
Ala ka din, Violet. Pakanin na kaon. Sige man langan, nana. Kastoy langan baliwan ta titulagan. Free chow ka. Ngam, kisayan ta titangdan mau, Ha? Wala. Tasyak tilugay, nutangdanan kay titakal. Sa ita, pakanin ka pa'y. Alaman laangan, Violet. Ang 3 times a day, Saan na mabalin Lunch laang Ha? Malugi ak una yun, nukasta. Sa pa'y nagadumat nga roti ka nam. Ang kasladi ka nang nangan. Alaman laangan. Sige, umanugot akaon. Sige, awan parikot, nana. Ha? Nangalami tilunggan ni isa nagkapunit abulsam. Naluto ka tayo, winnosan. Nay, inam samot day ta. Inted ni Violet. Iluto ka no asida. No inted na. Apay ngay nga raw niya embulsam. Kat awan mo't sopot na. Ay, imposlit mo day ta niya. Saan mo ta? Ay, tuyang, di ka agar aramit iti pakaibabay na ma. Di ka mangibabayin. Mala, in ka isubli day talong ganisa. At tuyan titangdan mo, nanatuyang. Kanjak kayatin nga may kagtrabaho dito yung laundry shop ko, Ngamin, agtatakaw ka iti sidaan. Ha? Imay ka nagpakasay, nga alaan ka akatulungak ditoy. Nga magtatakaw ka matitilong ganisa. Iso adi kan kayat na natuyang. Inka manggad iti sa balay, tawanin pa nagtalot ko kan ka. Badong, Dapan ko amin intin nag-ijay bangko tinatgadak ijay laundry shop ni Violet. Iso nga awan kwarta. Mabalin ka da, ti makipangan itilino tao. sige lang Ay na, agyaman na ka. Ay, talaga mabisina ka. Inton maminsan tuyang mangibati ka para ititaraon mo. Nalakit din. Agao ka nga rudan, ta mabisina ka. Ayun gayam. Mangtad ka man iti pakitsindak. Inak to makitsinda inton madamdama. Saan agtrabaho ka para iti kwartam? Kastamot kanyak. Kayat na asawain, kwartam ti kwartam, ta kwartak ti kwartak. Kanam ti kanam, ta kanag ti kanag. Na! Badaw, nagluto ak iti para kadata. Mistik titulagan ta. Ha? Agasawa ta. Iso ano anya ti kanam, kastamot kanyak. Di ta agsinsina iti kaldiraw. Ha? Ay, Di kagdanag, manggedaklat ta. Ket mangisina ak iti pangtaraon. Ket ibangkok mo iti daduma. tuyang. Uray si kabadong, tamadimot no imutan ta ti bagita. Madimot no ad-ado ti ibangkuta. Idinto ta agkurang ta iti taraon. Mala, wanan. Kanunungan kan tuyang. Nasaya at ba't nga raw ta, napanunot mo da ita. Basta tinaskain, agurnong tanata. Wana na to yang. Husto ka. Agibangko kayo. Nga mangibati kayo mat iti para iti tanaon nyo. Ala sigay. Ditong tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Computer recording technician Joffer Anas. Musika Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangag.